Nyonsi mridungao zinyakati zino harwa zenye do za hishabakati internetia Light FM, chaîne libre de Comores Sholanga TV, Tam Live et radio television ya mtangaju ya dimani. Nyonsi mjoka uridungao harwa yesitinku ya hatu heze habari za hatu za Comores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo rihundra na wadzima hamara ya saya wadzima na consultant de la République ili rijiribu huwe baadhi ya masuala menji ranzi ile suala la husu yemhu wahidola Colonel Azali Assoumani bandi ya dohants e gouvernement yahe haswali e jumaino harmu mji mtukufu wa mnunguna hunu halahikiwa ni waziri wa hizi habari zobo nzeno mshirikiano wa Comores ranzindi ho mnungu harmu lejera lahi ya mahame jabo ya ukaya waziri mzamani wa hili Bwankanga haone sanro ya ukaya wakati wa ikaudi ya kawaziri takriban ya miliari mengumiraru na ne mapesa wikao haya hantu haruma ye wizara yinu na hunule suala linu ngarijuli buhuwa vanuri zambao ema jevye wasenwa dina urihola ngu wasilu hunu masiwani Comores zinu mengoni mwe masuala wikao ngariju ya buhuwa zinyakati za msuzinu uharuma ishabakati internetia huwasuli Light FM hawaja unyonsi mjoka uridunga uharuma zi habari za hatu za Comores. Consultant de la République, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamhuniko dakika mbili ulaulio wa Comores holiho leo ngari hasar ya weekend. Marhaba menji wa Comores nyonsi pia weekend njema. Riliomba Mwenyezi Mungu riki harma mastere hiranzile lomfomonsi hata infumda ruri reji harmazi za kawaida. Lelo rijarjer hadithi. Marhaba menji mwanama wanzinangu consultant de la République holiho daula wakati weka ulio hurikubalia zinyakati zinu ilirjir hadisi wadzimanawe hadani ye waziri mzamani mzabudu wekao hakana ziswarafa za mali ya kauziswarifu haruma ye wizara yahe Ministre de Finance haluha ya kimanga wakati wekao da kaufanywa mbadiliano wahe baini hahe ni waziri ya kaunjia haonesa suala wikao ya ukayai hansi takriban ya miliari mengomiraru na ne mapesa wikao haruma omuda wikao diafanya hazi lakini mrungu juzi su hata mpaka dabas ema pesa ya njia hauye mapesa ngajao hauye mapesa ya njia ya rumishia lakini haruma ale suala linu consultant ngabo wandu wikao ngwa uduni raha hata mpaka demakati yanu kwa tushindo rambu wale sualalin henamna wekao waziri mzamani mzabudu diyauni sauha jumale sualalin zemiliari zinu tanki consultant holihun dawe zinu zinjia nga zinjia uzisazirumishi je mruka mbriele wele sualalino lo suala la uzisa lakini usilo shangaya mwanama directeur naam silo shangaya kamba ukaya daula ya Comores hawiye wizara ya hemali waparani hamali haunga bavumbulwa mali risijone ha wandu tsawala ono risijone ha wandu tsawala izo sibuzi mzabudu wa machafiu waziri wa hemali mzamani hazi hakikisha ya ukaya hatia harma muda wahe harma nchi yatu harma serikali hatia miliari mengomiraru na nne kachabandabu hizo zangu handahu ya usima pesa ya roha hundani harma zenye ushuru za hatu za laduani na empo zemali hizo zo edi budgeteri hizo edi budgeteri ikao edi budgeteri razihunda ne FMI ne Banque Mondiale naam razihundu hosonima ele sanduku la mali la dunia ya hunda mali hizo hindi FMI nikamji uhunda mapesa nsi yekeji akawode gendarme mu ono utundole Bwankanga harmo dunia
FMI ha? Naam. Kamna ujo hunda mali ne FMI ika mahususu des recettes mlawi harma msajaja wake transparency yoruhusu kamshidi mstehi programu maniki wayo ne FMI serikali yojo hunda pato la mali lambao edi budgetary ka wao wakoto waze mali wanika ye serikali ya sitehi programu mzabudu wa machafi harma omuda wahahe ya kana zedwamana za he wizara ya himali mengoni maze program za tolwa za kautolwa haini maha ne FMI mzabudu hakauzidunga na wataalamu waliyo harme ya administration ya hatu wakaustehi uka vanu rini kwa programu gila dhimori stay ze programu hizo yoti hazi ya mzabudu haeche yo ya hema kadri wonti pia wa wizara ya hemali neeti washi serikali istehi ze konfemi zode za kaudoru husu rehundanane ze edi budgetary hizo hata zijezi kiasiziwa miliari miraro na nane mapesa ashikomori mapesa c'est vrai yaja abantu nsiju yaja abantu nsiju yarumishiha yarumishiha kabanu ngabondongo muhimu za ladhimu wa Komoro wa dozijua rikaya harma imahakumira la niyo huja isaleri ya hatu ni mapesa ko uliba ima fonctionnaire serikali wakutsanganya le pato ilo walibi ima fonctionnaire wadoliwa ha 2 milliards zikautoshiza ela duane kawatia ima pesa kai impoitie ima pesa ike mashirika daula ya kutsanga harma le sonduku la he daula watsanganya zemali zikaushinda weto wale fungu la he salaire miliari 2 de mapesa andu akaudoliwa abaha saleri yenjeza badala ya miliari 2 ngio miliari 3 na milioni majana mararu badala ya miliari 2 ngio miliari 3 na milioni majana mararu mapesa ashikomori yaudo zodo mali zitolwawo zilivyo warumishwa kiserikali mwana mairjo harma kesi la he daula wanjawindi harma mwezi hata serikali watoa miliari 3 na milioni majana mararu walibi warumishwa kiserikali mapesa katushido wasuli 4 miliari mapesa yanjao harma mwezi harma kesi la he daula katushido wasuli 4 miliari kahashiri utike harma indini mwono maana hizo information hizo nganjo mwende mazitsahe mwono mwende mazitsahe harma ya wizara ya imali mwende mazitsahe o trezoro mwende mazitsahe mahala niyo pia mhunde wa wakikifu wa hizo sisi rambao vanu akasisi garambao ndongorizi juao naam zaidi razifanya hazi hata razihunda ukaye gasina mahakume vanu mshahara ukaya miliari 2 uhe ango miliari 3 na milioni majana mararu ima pesa ya njao harma mwezi ganjao nje katushido wasuli 4 miliari ngio antro miliari 3 na milioni majana 5 rirengeze miliari 3 na milioni majana mararu rilibi warumishwa kiserikali yabunga wabaki hindi abaki milioni majana maili nge daula ngejoka heda namnaje daula ya misafara ya umafura zunugu hakata zinji za daula ikao haini usiku haini mwezi gana mwezi ngozo sanchi yabo daula hatu daula maskini swafi mwanama consultant ese miliari mengo miraru na 4 mzabudu ya janizo izo kazi jatilo izo kazi jakarme bije ya hatu ya maha hizo rinikiwazo msaada edi budgeter
ya condition ra daula wazirespecte yefemi watu wa mali wanikaisi serikali aid budgetaire izo deza kauruhusu harmo muda wa mzabudu ya juu ya rume ya rese voti ya page voti mapesa ya voti ya kaurumisha abantu wakati wa mzabudu ya watuka uroha harma aid budgetaire iyo no. Raisi wa daula akaupasha abantu rikana yezi yamaha ya hii ni African mapesa yao yakaurumisha no. Mapesa yao yaje njia ya lolo pato la kawaida daula dizi aid budgetaire hizo yabo waja mzabudu msujwe kazi tekeleza maraminja kaya harma passation shanga mjio ya kukanga po miliari 8 za aid budgetaire ikao mapesa ya hisanga uharma hizi nzia za unjiarme bank central no. Yo toujours ya aid budgetaire ya FMI no. FMI nsujwe kahazamba ikahazamba izo ze miliari 8 tena no. Ese miliari 8 izo ngazoka ujajezifanye donc daula ya hatu daula yulo maskini swafi ikaonga nzao reformu za nyumeni yode mana ramba ukangara nzao serikalini ya nyumeni inu hono ngasina zingi za ladhimu rambi shabala rambari wanika grasi no. Ya nsi hujana no. Ya vaiteka wabweza kavatsi namna ya ushindari rizambe ngarujamba ngasi harumwe grasi ikawa na hamba nsi hujana oui kambe nufuleo habangu wani kontuijana yo mezimiral yenge wanu mawaziri wanu manyumeni ikawa bweza karitsina droya ya habanu rizambi kuna uzamba ngarjohamba yesaba karamba grâce wani kakarto veri oui wafanye zuwa uno maslaha uje wowo wandu wabanda wowo panu nafanye difference ranzi parce que banu ngabwandu wahambukaya wanu owinji wa serikali harmao mashababi kabati motobala naam kabati motobala wa 25 naam kabati moto wa 25 bala naam juzi likanza Faransa ikaanza iruma ni premier ministre wa maha 28 juzi bo irjo naam donc kabati watoto bala walazima join kuajaparo kaya mawaziri nalifanya difference serikali ya nyumeni wote mashababi wabo mashababi jao unaelewa wowo mashababi bandia kwa japaro rumishiha haruma ze portefeuille ministeriel kwa japaro kama waziri wala onsi pia badi Fakhridin Mahmud Mradabi japaro ka waziri ya baki waziri shawonsi pia kabati japaro ka waziri yabola rima sisi dimana rabaka riwanika carte vert ya grasi eka wapoma la ribarambe gajwamba watsina matwanzi ngonelewa hao paske wamba heni mrubala hauzisi wakanga ngwanzo ke waziri hakonsultewa haina mrubala hakonsultewa habangurwa weze dhamana za waziri awe heni mria himabala ya démission usiku ya dekre ya vumbulo abongezwa maana wa daula ya hatu yabongujo nge tayari ya ukritikewa mraside mndu sukazirelwa journalisti karodi ya dhamana wa daula wala karodi ya mndu nganzo welewe ya ngwajo kritikewa wamboka mfanya nayi zimu mfanyano iyo de dira ya hesha bakati internet ya dira ya hesha bakati internet ya ndiyo heni areda nayi lazima rambe nana yarenda njema lazima rambe ngoni shilio donc inuti gracia ukaya ikawarende warende nayi garjoka udaza akarna udaza
shangar wastehio harmo muda unu ristehie serikali ristehie rais wa dola rabeka namfanyie hazi hanyu ndo namfanye hazi hanyu ndo maksusu ngarlindawe waziri wa mali ngonelewa hakaga sione sabanu zetabu zile mawenzi nebanu ngarjoka udenzi namnaje ngarjoka udenzi namnaje ka kema eshada yani maisha ya ukaya walomoroni duwaliba ushuru duwaishi omoroni duwaliba ushuru sheheni mrulo harmensi kamili katwanza libe ushuru ngensinge joudwa namnaje ensinge joudwa namnaje ikawa hate mashirika ya daula mahu rakanayo banu yakautoa harma mwezi wakaushido toa mamcho rongo mfano wako Comores Telecom mfano wa Comores Telecom haini mwezi wakaushinda wotoa hata 300 million unikae daula ushuru wakautoa unikae daula unishidio abaha kwa tushido nya hata maji ikawa kwa tushido nya hata maji ikawa wajane 200 million hawajane 150 million wajenizo kwa tushido janizo ngo harman rongo za 50 million na 40 million ya ule mapesa wanza wadonike daula harma mwezi ekuchona kanabo wamsimba mnene naam ya udala mashirika ya kawanu ya kananchida ya kaushinda ye saidia ile kesi la daula donc inti ndio ya wombadua inti ndio ya wombadua sadire inti ganza hakika serikali ya nyumeninu wajiwari warone sese fikira joka ufanya banu rila uhozongo ni rilio hunu karna sojo kena mnainu consultant haureje mbabi harma lahusu mzabudu mimitseli ya ukaya hamaze kaja totalize bese chiffrinu haukaya wadzimane mapartenaria wahi Comores weka usuju ya ukaya mapartenaire wahi Comores ze 800 millions d'euros weka usuju ya ukaya wanu usidia ya Comores lakini harma le pumbala malilino ngoli hisabu namnaje wekao so surambusho haundo ya ukaya ya mapartenaire wekao usidia Comores takriban ya 800 millions d'euros pesa menji hamadani consultant ya ukaja paro huja tijuka mangu anzu mbinrongo ukahama banu ema partenaire wa Comores udotoa 800 millions d'euros wonike serikali hawo saidia ile budo la hensi namna wapose kesho yao hansi ukaya hama banu ye daula inu ema partenaire bimana yode Banque Mondiale yode FMI yode les instances incluses za mali za usema de leo udotoa 800 millions d'euros unika serikali no rekebeshano rodo le swala lao washukandu wajokawishe video inu wajojawaja watu wa mnyanya ukabanu wadwa baba ninga na rabu yanketi ile pesa yao yakawenda ndahu shinundi shora hunra harume succès o azali o azali ya renga présidence de l'Union africaine yemarunda zere tombe bo irjo harmo muda wa rais azali yaka uruma Umoja wa Afrika basi ensi hatu iunishiwa itukuziwa rihundu imaparteneri wa dunia wajushilia Comores nro warungone epare inu ya biskai hoda fumbuni zilazimi ushuru za serikali za hatu Joshina fanye pare banu sisi Joshina fanye pare serikali hatu boko sababiani banu kana garitia serikali hatu harmale kuveti la daula harma mwezi miliari ndaru na milioni majana marandaru ngarenga ze miliari ndaru na milioni majana marandaru rilimo warumishwa serikali yabo pare joka utufanywa namnaje lila pare la rumilwa 10 millions d'euros ranziwa biska yata konda fumbu 10 millions d'euros ya watu watedasi. C'est la Banque africaine de développement, BAD.
odo atoa le fungu la mali. Le fungu la mali la ndisawe pare ya fungu ni huenda msanga juu ya dimani. Izo miliari za badi karitina hata robo hauthumuni litsangao yao. Naam. Linu litokani sadahani huenda mitsamihuli. Laksale. Karitina hata mayuli yao ndoka utowa. Yaude maparteneri wa Komoro. Hashiri ngawe. Naam. Ibanu sisi ngarijigerehero hahindi. Sisi ukagapanu ngasinansi. Ngasina gashi liluru hao. Izo demba iza nyushuru la bala basi dima blisheki. Izo demba iza la teti mblasi dimemba la teti ina jeroni. Naam. Izo demba iza nyushuru za maluka ya Lomoroni. Eva mana jimla wa heze nyushuru daraja taifa. Bwana Ahmed Jafari ze jitihadi yazifanya ranzi ya rengaze kwa manabana. Izo demba iza nyushuru za maluka ya Lomoroni. Uamin Kalfani Wonardasi Mwananya Uamin Kalfani Wonardasi wo saidi wadani na wao watu wa upato ni kai serikali izo nyushuru hizo ziru hao harmema luka ni biashara ilo Moroni ye biashara ilo mitsamihuli ngwatsanga uhindi ye biashara ilo ikoni ngwatsanga uhindi ye biashara ilo mbenine ilo fumbunine ilo harmemi jaezi ya ngazija ngatsinga baroha uhindi iho shija njarma daula shijoka uruhusu lifanye pare ishoka uruhusu daula ifanye pare au itemwenje au ifanye cha donc narambila neze sibuzi ebanu ngarodonda engaranzu hindi ngena mjuhe ritubobari ni horende rarengele gashi mjuhe mungane sonti per dubobari ni horende rarengele gashi shekade mbaiza mieti rizilindao na min Kalfani na Nardasi wabalie wahereda ule yolizo mlinda okaga joka uja jeje fanye jezunde nsinu alafu ndo ishia wandu bakahari kasuli be vigneti parce que kasu fanyi lo apare ebanu kar libi e vigneti ba cher libi redouble hauri triple son tipia e magari yalo Komori hene mdu hali binkadondaro yaudi mapesa joka ufanya pare vigneti do fanya pare 500 millions do fanya pare 300 millions do fanya pare na mrensi wo mnyanya mwambeze rongoza hetsinu beka kabati reform ekalelo waziri Mzabudu weyakaya ago kajashinda ya kale patiko katsindaho Rais Azali ya hundeba hati yenda ya raisi wa Umoja wa Afrika uvumbu wao ze $8 million hizo izo zijahe marunda raya hunda banda Azali haka raisi wa hewe ile bara la Afrika ze ya mapesa menji atashina ya vumbu Shikomori tina na Shikomori $8 million izo ralingabi mapesa Shikomori Siloshina ni ngambi Kikomori ya mapesa menji shaya ukara haka jaja uchichoja ujuhaba maudondo utawonya nyuwa mbana mjuwe rende ratsa ya mdura zakuba hanikuwa $8 million jitulize no na mjitulize ni wanazijana majournalisti mchazi information zinu banuze 34 miliari wazivumbu habo ya mapesa ya haja serikali wa Rumia yo edi budgetary Sheze $8 millions uzivumbu wao hizo projet mkuu za ujajezi unde nchi ngabo condition ikaongela limozi posewa na serikali nganzao ma technicien wafanya hazi bo hivyo mapesa yao ya hunde ria dekesi parce que haka hajafanya dekesi makaratasi ze convention zisinyewa entre ya hema parteneri wa sinye na ule ministre de finance Mzabudu asinye zinji yo demana Mzabudu ya bwole kotilaha ya bararao de mapesa ya yatia na yao haka uyatia hata sababu Rais Azali namna Rais Azali ya mbulia emi wangu rais wa daula habulia hakabulia Mzabudu yemi wangu
juzi uono ye directeur directeur général wa Banque africaine de développement wala ka se déplacer ye da bahani da harmansi jau imana ya haja de carnet d'adresse imana ya haja balu juzi ya jakada samie et pareil là il a des carnets d'adresse ya azali ya rumishi ya bala shabu ya haja hadi haja tena haribela uzade wa saya parce que haja hao no réalité haja hao ne réalité wa Komori namna wanshio yabo zila dossier za Banque africaine de développement ngazi jo avancer zendi haraka holiho Rais Azali harengema na nyaora directeur generali harimlaiki hunu rija hauno usikini wa hatu hauno kwa wanu hule wanu hule wazo wasaidiwa ekakwada saidiwa hani yabo kama tirehema donc izo nogozo na nzozi ke clair osoro wangu banu lelo usijondao de uja safi fumbi banu wono de utsaho hanya bono bamaga mtopa viru parce que ils ont pas viru mon maziti ma pesa ya hewi 100 millions d'euros yanu ya okaja kati harma kato bank centrali yao nga wanzo hazi zalazimi ya daula wazifanye mapesa ya wolo ya udekesewa atuka yao ya hatu hakesa ze conventions za sinyewa yoka hazi vanu kuishia juzi ye Komori mwana maiji ye Komori rihundu rifanya conférence de bailleurs nga les conférences de bailleurs de fonds zafanywa ne de daula Komori ranzi daula Komori ya tungushi hata na lelo ndaru de amori ici ya Azali Assoumani Azali 1 non 200 millions d'euros 200 millions d'euros karjaura hata 1 million ya Shikomori karjaura hata galegi karjaura hata 1 million ya Shikomori Morisi ya enveloppe ya kubaliwa ya kaya kubaliwa harme conférence de bailleurs 200 millions d'euros hein no. Karjaura hata 1 million ya Shikomori na abodi kari mobilize ema edaula ikai mobilize mapesa ya kaenda ya organize e conférence yo Morisi Azali ehendeza sambi haja organize anda huiseno Doha hein naam milliards 1 milliard d'euros Audi mapesa ya vumbula wakati wa sambi harbe conférence ya Doha ejora ndaindi bozijua kutujua kakler zambe consulta rihundu ye projet pêche vanunga sida hunga so golden naam kari golden tulip ouais hotel Itsanda naam tabo uvajuya para station naam Malini hein je de chez ndura hunda de projet pêche là ifanywa atoka lazima kibano abaha si Komori rilawe harma hudu rile fi wolo harma zisiwa ritajirihe itimiziwa ihisa ranjuru wakati wa ikililu kabati hata ndogo za kauzia hata e projet ile kifanyishia ezajirindi ushalelo isikali wajamba kawa inikawe ma americain le ma americain naam wajiwai likeze rinjie ifanye hazi wandu hazi wajorumishi habala kuna uona shababi honziani wandu ziwiziraru wa Komori walazimu wafanyazi bana wandu ziwiziraru kuna jona shababi honziani hani eti hatu idhulumishiha omwe ye projet ya Doha ani conférence de bailleurs ya Doha itorizalie marunda ya ya usine de pêche ya Paris ya juzi 5 milliards d'euros umdauli bandoni Mungu 5 milliards d'euros yo mapesa mingato shina nyawaze Shikomori erungindi rihundu hindi mbayu nzima lonjo hambia abantu wamba ndongo yabo za wazidunga nzia
nchi ya Maroko. Nchi ya Maroko nefumvwela hao amba ukaya ngwajo urenga wa msomo wajuu msomo wajuu heini mwaha ngwajana ubursu majana mararu ranzilo usiku conférence de Bayer ya Paris yafanshia haini mwaha hata na lelo yensi ya Maroko ngeto wao 300 bourses yensi ya Maroko ilofuvutu lichotiti ngondo ani ma ingénieur ma docteur sha womnyanya wabishi hapari ula pia le 9 Honda de 12 hata lelo zeto singizo yabo parce que mimi wakati conférence de Bayer ya fanshia ya Paris ukavirema tukabuyunga mhono ifanshia sha twa ze video gizo yabo mlabu ya mwesha bakati internet ya angalie dati ya he conférence de Bayer ya Paris yangalie emifumo hiyo mili no nemezi hiyo mili ye hazi na ifanya harumesha bakati internet ya upara ya serikali ya azali ya upara ya raisi wa Hedula ya ukaya msilewe ya ukabalala mapesa ranikiwa yala mapesa kweli ranikiwa haruma makaratasi elepuzio latilwa abantu upepo wadusizi abantu karinikiwa fanya conférence de Bayer à Paris hundu 5 milliards ngamambioni bo sirkali bomze sirka izo ndizo ndakahaba izo yabo yalsulungu ntunga lelo bomze sirka ula upepo mapesa yala ngajo ukaya hatu shanganza wandu wasoma zihazi za engineering wa wataalamu mahsusu walioharma bara la Afrika na atulinu walioharma partout dans le monde izo kabine za wastaarabu wakuja wafanya hazi winde wasahaye mapesa yala shayala zi ressources humaines zatu wana hatu lonao banusiju bomze sirkali clair tika cleri wana hatu lonao wasoma banusiju lonao banu nsujeka walobonze shawa lonao kabas karitsina wana wastaarabu walona zelimu hizo za wenda wasahe mapesa yao izo chilongo za haibu Morisi hazifanya, Dubai hazifanya, zinchi za dunia Nigeria hazifanya, zinchi za dunia pia ikawafanya konferensa malizo basi utsaha ze kabine za huwa tanda wao ya umajini ya mapatata irjo ya umajini ya mapatata wangu wa msomo huo wakuja wafanye coaching walekeza namna ya wasahe mapesa yala ya vumbulo harmaye conference heni mungu yamba hato wamba hindu bala wawanise wa prepare ze projet za humkonvenke yatoweze malizahe ili rifanye dekesma ngonishilio naam hizo sida haina mungu rijaripanga komisio ambao sepadi hunu uo mnyanya kwa na ushinda warenge hata 1 million mapesa ashkomor harma 5 milliards d'euros sina mdu tunugema ya nyo matani yani yom kume ekawa lo mwana mkomori bala ujoshida ya renge hata 1 million ya shikomor amini badi katsina usomo huo yo ilmu yo ganzo ilmu ujizi
Usimnyanya hemba mnyanya ukao jau. Donc ces conditions za ruhusa tasiga sina unuma hawabili au unuma hawaravu ranzi e konferansi ile yafanyishia na wanambie serikali ini ya jaba hainuje ya beze kweli emba hindu ya roha ekatileze bursu za Maroko emba hindu ya tola ni mbala mema partenaire wala ndo ya tomba hindu wala non narambilaneze sibuzi narambilaneze sibuzi parce que ekakarja bilaneze sibuzi yabo etinunge tutu pedeshe namna hino rilasa conférence de bailleurs ya Morisi rijarilasa ya Doha ngarendora la tsetena e conférence ya Paris ze conférence hizo zonraru idaula itoa mahali nozifanyishie neze konferansi hizo zifanyishie ngenga chujodo toa mahali jau nenda pombono jau bahi hai esi wangu lona 5 miliari rakubaliwa 5 miliari d'euro rakubaliwa kanga joka unikiwa ekaritowa miliari ya shikomori au 2 miliari ya shikomori rinika watanda mwendo walisashema pesa hizo sinongoza uona haya Wanizo chinongoza uona haya wanize nsinku zonti pia wotorengu wataalamu wao naritio nenziro hotowesha haturilonisho redera tsahe hindi ratsahe mapesa hai hai bari kubanga tsaho mapesa baneshi kufanya mapesa wo irjo naam amchuhambia banki roza sukari banki karuza sukari banki karuza nsole banki karuza gashi banki yofanya mapesa c'est-à-dire gamuniko mapesa wende wafanye tumo ujonde jeze nunge shangu yode namna banki yakofanyazi hai nge siricho hunda mapesa ngaliri yao hotowa wandu walono ujizi no ustarabu wa wende watsahe mapesa yao yaje alafu ketu lojigerehere undu agasile rasoma risomu hindi risomu hindi so rasoma shautsaha mapesa ya ustarabu amanda wu abani ze preuve za hangu zinu nadaulelo zinu silelo nzandabo si zandabo azali wa uzade ya wahe pari wahaja rijili warizemele koti mimi njaka convaincu parce que ngamjuo ya niveau ya hoana wa komori rilona obanu ntiju ngamjuo amjue se niveau za hao ukenivo ya darasa hema pesa amada yao karichina wana na redera wasahe Marekani jonki nisheke ngwa Marekani wana wa komori haungwa upari haungwa wiho ngwa adwazini shawanu lona hunu mbaili mutiti yule banu ya hedara ja usarabu utawao engineering donc yaho mwana mairjo angalia so rambao banu non habikale so rambao banu lelo mjuse parce que banu mana naka hudhaminisha et direction exécutive ya he shabakati uendese mimi sidoende so shabakati aba ondo so dawe mimi sisasifanyeza hangu ni suje ujoja uipose balelo ujoja uipose harme makatiano gutojonga kazo suje na sana traité zilio yaru harme achiva shabakati ongonchiliyo kabati nongo na tsuhanda wati juwan kabati nongo na tsuhanda ngonchiliyo wakaanza wahunde faida nasi wakaanza wahunde faida ya shabakati la internet wajituliziza wasomo ndogo zinji wajua ndogo zinji zijiliyo harme tinu wakaharmo mnyanya wakawatu no godelewo kwatila taba faida wahunda parce que banu sisi tulokaga si banu ri informé ngari some sao ndogo zinji ngari some sao ndogo zinji banu bu ivyo ebo kefanyazi hapo njo sahuwa na nyuho mabani hapo mlo nazi television zinu wono
mfanye ze recherche ya zinulambao lelo mwangalie mwende mauzise serikali inu abaha ka azali wafanyeza hahe azali hafanyeza hahe ye 800 millions d'euros waivumbwa yao izozi kubaliwa hata sababu no Rais Azali ye edi budgetari za 34 miliari wakauzivumbwa banu c'est Azali ngonishiriyo ye portefeuille ya mzabudu ya irawa ubali yabonze huja yonene shaizo zoti pia yo succès ils ont des retombées za et présidence de l'Union africaine shahar mweze 800 millions hizo ngazanzao hazi Waziri Abdurazaku ngonishiriyo we mndu wa hutulilia ukawe mtulivu we mndu wa uishia waziri wa hemali wa hele bankanga la nchi hatu mwanama Abdurazaku jitulizize uishie isu nurabaka wa huishilie shabakati l'internet ya ranzi hali prepare feuille de route ya haho lijue izo we wanzo kufanya banu heni mndu banu narone se feuille de route ya he mawaziri msubamba mawaziri mashababi siwabemba biyo mna wanu mawaziri wanumeni watuparuka mawaziri manama hivyo namo marabe menji mwana wanzu consultant de la République holi honda la mas'ala waikao ngoya dukuru hasatan zinyakati za msozini yemhuwa hedola colonel Azali Asmani bandi ya domhansu gouvernement ya nyomeni hahi halahikiwa harma omjwa mnyungu harma lejira laiha mahame husoni mwe waziri wa hizi habari zobonze na mshirikiano banintiju halahikiwa na tengwe jinji wekao ya mahame yirindinta kabisa henamna wekao yemhuwa hedola halahikiwa usukwa jana uharma omjiwa wa mnungu harma ya mahame na honuzila wanruwenji wakauzilindi ya mwanama consultant mimi njaona ndogo sa shangaza je sika mnungu jana Juma njaona ndogo sa shangaza ka siono mnungu ngamjua mnungu siono mnungu na Azali siono 2023 namna wa mnungu warenga Azali yabweza jana zilazika ujatena nana iza jana sikauta jezi tena nana shag sunduka mnungu mengoni mwemijini huu ya hensi ya mahame wono wakoujwa ulekeze kangwanzu walekeze wakoujwa waujwa ulekeze makususu luwazaze wa nimzade mnungu makususu luwazaze nimzade mnungu wala mihusi kala ruma watwania ngonishiliyo na ruma watwania bo zila zafanisha jana ila de politique Azali ha demarendo daina serikali ya nyimenya ani première sortie non première sortie ya Azali eshua ya huifanya ya rengeuka gu déplacer de mnungu pour moi mabuka c'est un succès non ya serikali ya nyimeni sha soni juzi sao yemiji ya hoa na mawaziri wa nyumeni wala emiji ya hao wajoshinda wajibu hamade namna mama chafi waziri wa mshirikiano waziri wa habari zobonze umji wa mnunge namna wambara lo suala la uzisa yema waziri wananya wabaki homijini hao emiji yongwa imetrizeo hamade namna wa Mungu ambapo mama chafi ude mwana wow yo il faut faire la différence parce que banu haina mndu yekatso himano homjini hao yemijipia si sawa c'est tabia haina emiji heni wandu wa mikonsi hao neze rogo za hao neze tabia za hao kuzila tabia za Mungu awonsa njashanga ya mimi pour moi marabe menji mwana wanzulongo consultant de la République huno vanorizambao emaje vyewa he yensi hatu wandisotia nanga namna boika ngar aminia ukaya ho emashuhuri yasa ya gabili na huno wandisotia nanga na huno ya bongar juhe daraone ya ukaya ila kibange la dimu
ikidaraja ya juma katika wandu angalie ukao wakati udu wakati kabo circule mapesa haku surtout kwa nyasi ma je viens waja wala manga waja waju harumaze shughuli zao waja harumaze zi hazaha bal na hununga baadhi ya wakumu walona toramu yahusu yeba ngwa unesaw yoka yeba ban alhakikatan ema je viens wa haja waja harumaze shughuli zao kabano parihaniha ukosefu nsuhuli kabano parihaniha ukosefu wankuhu haukayanga sina wakati mwinjiba no wakomoro wakausinde haniha harma maluka harma magazi bimriya honde na kartuanku konsulta harma le suala lino na nuambavi ili wanru washin ilu hakikisha mbavi kabati tabu harma umvau sisi dhukuru banu harma mpango hatu rakanu banu kaya ngashukuri yao ima bahazazi wa nchi hatu rijwa kaya mhuahe dola hardi babo hanjabo hahe serikali yahe inu irdi babo ifanya pre-garanti ya 5 milliards 5 jusqu'à 7 milliards rais wa daula amba ingeladimwe waziri wa yankiba iendelee hata 7 milliards matajiri wa nchi hatu wanikiwa pato la mali la nchida la huenda wasahita katen shahar mizo kabla ya waziri wa nyumeni woi wa yankiba yatoka utiaye projet yonzi anakayo isa validewa en conseil des ministres ya 7 milliards ya pre-garanti no atajoka huitanziani shema bahazazi vanuriza mbao kabati tabu washindi harmo periodinu ya juillet août kabana ukatabu ya bandu ya hula hoson mwema je viens wa hatu wa baraka wa hatu shuma ngishwali mbao ngeali msanga ngeali kongwa ngeali zenungo hizo zipanda mpando ikao wanjabu swafi wawahadu wawahale wawahadu wawahale mbuto kanza ya jehunu abahaji ya wahe ahawo nganzu ya jipangi nganzu ya vunze banki nganzu ya vunze banki ngaji ya wahe hunu mana holi hono msajaja banuka tabaka ya dunia zinguka japanda zinduzi panda pia harma dunia shahunu hatu ngomengoni mom ezenongonku rizitsahau no serikali ya nyumenini izo mengoni mwezenongonku kangaza zozike harma feuille de route ya waziri wa yankiba izo mengoni mwezenongonku ikanga rizitsahau so mwe waziri wa habari za ndani warijulie shawiri lisuala lahum sajaja wa hezebei c'est vrai c'est nongozi hea pia harma dunia wanu wangu hawo bonzi wanu majevien watu wanu watale fitina linuhunu akawandu wajau hunu jo utale fitina kahuna zinuhunu ziheya hunu kiswali wadiwaza ihowo walio kilo ya nyama mbi ya mafura 19 ngwa ihulau ha 12 euro hunu gari hulau hama jana mara ndaru na mingo mtsanu kilo ya nyama hulau ya konjole hunu gari hulau hama jana mara ndaru na mingo mtsanu kilo ya nyama ya mbe ya sinzwa wakati na wo hula ngwa hulau ha 15 euro na 18 euro naam hunu gari hulau ha 8 euro na 7 euro shawija hunu ngwa tosho nga walo hunu hakangwa jua tapati kola nrabu huni maisha ya karjaba kakaja hea holi maisha holi mshara wa hatu wa nchi ulio nezi tabu nezi zingini balina balizilio sha na mkeradhi bu diaspora ya baraka ya hatu akarjanza mdo ujaini mwa sha na mrecho mnyanya dingohi na mrecho mnyanya dunge dingohi na mabileze famizanyu ezi muhuraoni Faransa na mwabieze sibuzie namne maisha ya pandra namna mlio wakaudoja na 100 euro malahuni wabaha kwa tushidoja ni nyongwa shido ngwaja nao 20 euro wakaudoja na 100 euro haini mwezi ngwaja nao 20 euro badi wote ubenza wahao maisha ya pandra yemihima yenjeza esi lo hunu galusubo mwelewani nyinyi ngamruwa hula mtamtafiti na hunu sina nafasi ya wahana bako mjini hao mazovye wahunu wahatu wa baraka wawakwa dotembea wawakwa roha
raro haja fanye baada ya haya mashuli aloze mjombae au yaja kazembabwe haya kazemba briki haya kawende zae unaelewa si warudungo urumia mapesa si warudungo urumia mapesa hunu sida sugoba kindo urumia mapesa basi wasi sida dungo urumia lesi ngoma dungo urumia haina usiku manga ngwa mwenzi haja kunweka nje hoteli kuna uona masihu uone ambute yaji moroni bo masihu kabala wa roha ngwajoa wateze mapesa ya hao na mroe maharibia njia njo mnadani hale halala hata wale boti wa manga ambambe kwa wamanga harme kapitali ya hatu ino ndasi wasiriko karme kapitali ya masihu ndasi wasi sine magari hatu njarima za restaurant kuu za hoteli kuu ndasi sirungo uruwa dungo roha wewe hija watugoba kwa safarini hao hiyo kwa tusumi samoroni samoroni waje wahulu mbase hawa hulu shuma hawa hulu mbao ndo afanya hazi hiyo shau dépenser ma pesa ya uruhusu wangu wao ni ukabanuga bo wajia wangu ngwarumya mapesa no bomzimbo moroni wa yambute ya jibasi parce que ma pesa ya uyo urumilwa harmaze restaurant gonishiliyo yo urumilwa harmaze l'hôtel ye hunu mdu safari na unda l'hôtel yo ngono l'hôtel ndayo okwata manga iho wali yo iho kwa ndo l'hôtel da huni mba hazi wajuho botaswafa mbesa service yo de hazini ndo rumana yi wareje waje walale l'hôtel wo ndo ndahu naam nafasi yo hanzi nda mdu mijinze nda Ulaya haringu ngondo Ulaya nda ndo l'hôtel yatihindi bukuharuma ende atume tembazi afanya baliaji ajia kazemba nuba uhanduzi yalose mwana mshe ya jinsi zeto mayahe kajage mdu hazi aja bale mbuda aja do akensi retreti hai si lo banu rumyoma pesa sana ngwa yao nao mbabiti tia hatu yunge woni hao hanu mara si uyarumia unaelewa si uyarumia si uteza ni mapesa hatu hanu ngechika ukendini ka ngarombe yao Mwenyezi Mungu mtukufu serikali inu warijushilie roho warijushilie no muhima wa humsajaja wahe biashara ya hatu izo ndizo nongo wazalia jozifanya abantu wakomori wa johumrehemu kwa johumreme ya koti ngwa johumreme ya koti kwa serikali kanofanya biashara sha serikali hazaha ya uadilifu hai kelelo kilo ya itungu tukili ya itungu hamba shiwina majarama hili shugitu tukili ya itungu bomtubo bwa bila lami ada kirari serikali do holsi biashara kawewe ngo huzo kadha ibanu hadi swali hatoka banu hatoka hati ya order bomse serikali serikali ya nyumeni manchwa baba mashababi mchwanda mbabe makaliba yao kama shababi isiyo kama abo sisi ngari mnikao ni grasi hata sababu ndabo mbloma shababi rimnika ni grasi hapo ni ndo hazi ya mwando ya waziri msirieze pouvoir manikiwa zo zinu na mziromie ya la rimia ungula omhono hai kama mtume laula wasife wangu noma huisha washashi wajoba akiwake harimanizamu na wafe wenji sha wenji wanzuwa timsajaja na wafe wado hufa wanzuwa timsajaja harimensi na wafe sena beishengwa wenji na wafe beishengwa mzwa hangu beishengwa nazalwa ikengwa wanzuwa timsajaja na wafe na wende ni wambeshili wabaki waserehi ni wabaki mde wabaki ikutu hai wenuka manzora sabila neza sibuzi heni mwanzo ya timsajaja wa udhulumu ya maraia heni mwa utamsajaja ya dhulumu ya maraia na muwe hai mre maraia washashi wabaki harmanidhamu iyo ndiyo aliswalihia kanzate ordo halafu se serikali za ajazi na zalingo nje ndebo ni namu
aliazali mwanzo ende mbemoni na muo kena ukiri kaswanza bafe mndu moroni kaswanza mndu fulani ya buskilo wa moroni na bunga joke mndu wo ingura ndo nai gudhulumu maranya hapo hapo kama ndo serikali joka ya kweli kali ya maadilifu eke serikali ingerengaoze nkonze ido toni ngoni eke serikali nganzo irengeze nkonze ido toni ngoni abo kaina ka serikali yansika inaenda nganzo serikali izimise pungu kunishilio nganzo izimise pungu ni urendo na iwa hukumu zihise ikaladhimu yafe ya ulayafe paske ngutomsa jaja ngudhulumu le taifa yude namna ndo akuta ordro harmansi shakana utabanu ula dendu zangu ula nguzo mbase ila nguzo majana maili na balala himya uzera limengo mirandaru shaula dendu zangu wa mumrio chojo baba ula ngujoda ni vumbu wa mjini omnyanya naam serikali kaido kana manzani serikali kaido kana nduhuze kunishilio naam serikali kaido kana manzani kaido kana nduhuze ya nduhuze arenda nai wandu hukumu yode tafsiri ya undansi yode tafsiri ya undansi umsajaja unomoroni harme biashara umadukani no muzindoni ulaka unaukiri ulawe kaka bajaja serikali jo wizibisa pumbu ijoka na itrisu wala ijoka ani gozi bisele pumbu yunaila na kanamba siku yo samba ya opposition ke subinda serikali ani ya opposition ya Komori ke subinda abo wacho no mbarese ya opposition ke subinda abo kusamba twa biandi kamjelewa une opposition stérile une opposition stérile c'est-à-dire que Tsubinda tenabonja njaba ukake Tsubinda bahi sisi ndia ke Tsubinda ziankili naam ke Tsubinda ziankili bahile longa mzambondo ngaranzeo serikali inu ya nyumeni ni azali ibinde ziankili njafubano goza nsini yabo njafubano goza taranfu yabo shanu kwa jorenge makalima heno nugu chaba taranfu nada havumele kalima la ubinda gina mnitashi yelo shikomori hizo ina mna ala dhimunande mbonishiriu gina mnitashi yelo shikomori hizo ina mna ala dhimunande amazwe serikali inu ya nyumeninu ya azali ibinde ze fikira kaswanza mnyanya c'est la fin des haricots, c'est la fin de Mnyanya. C'est la fin de Mnyanya. Mahamid Samia Azali, Yambakia, Azali n'a pas droit à l'erreur. Azali et son gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Je te dis, je répète. Ganzo nongo si jo nongo ha. Ye grâce, il kubali grâce. Hamastehi. Sikabla pano jojama lujendo pano hansi na udino no. Kamna ujiwa ni serikali ya nyumeni mrate. Hakamone namna malele sa Mungu jana. Maladasi. M'écraser une majorité. C'est une majorité écrasante. Et déplacement ya Azali jana odam nungu, c'est une majorité écrasante ya Azali. Wam nungu wam nikensi. Ils sont déjà simuzi. Parce que Azali katina droit ba ya fanye foti. Et serikali yenu kasubidi fanye foti. De fanye foti ha hindi. Ya shiwa rau hindi. Nezalagi muri wafanye ngari joba nure jari wambia. Kana mfanye jao baizole zokana masula nani na mfanye jao kaka mtafanya hali bala hemlema mwana mairjo to sana salamu juu hanyu ala barakatillah marame mji mwana wangu
consultant de la République holi honda ula wakati wekao leo hurukubali ambavyo rjir hadisi wadzmanawe handani ridhukuru lesuala lahusu zemiliari mengomiraru nanne waziri mzamani wa hemali ya unesanro ya ukaya harmo omude wahahe hazitia jabu ya ukaya ridhukuru lesuala lahusu emajovye wekao wasawa dina urihola haukango wasiluhu na masiwani Komoro jabu ya ukaya ridhukuru yenukta jabu ya ukari dhukuru yenukta wikao yemhu wahidula Kolonel Azali Asumani hala hikiwa usiku jana uharmo mjwa mnongu hadir ni waziri wa hizi habari zobonze na mshirikiano wastamil fatu wanzani wikao mkauridunga uharmo shabakati internetia Light FM hawaja mjoko uridunga abengei uharmo za habari za hatu za Komoro tusa na salam na zimwendelee.